Ibihe byiza nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese mudahwema ko dukurikirana umunsi ku wundi. Umwaka mushya, Imana igomeze ibane namwe muri byose mu byo muzakora byose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nizere ko warangiye amahoro cyangwa se mwawusoje amahoro. Bibiri na makumyabiri na gatanu rero uzabere umwaka w'umugisha, uzabere umwaka w'amahirwe mu byo mukora byose. Rero twongeye kugaruka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tubagezaho amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino mu isi. Amakuru ya siporo, showbiz ndetse na entertainment muri rusange, amakuru aba ari menshi cyane yo. Reka nangire mbahe ikaze mwese mugiye muri mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda. Abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, muri Burasirazuba ndetse no mu Burengerazuba bwaryo mbahaye ikaze. Abantu bari mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Nyarugenge ndetse na Kicukiro mwese mbahaye ikaze. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi ndetse na DRC mwese tubahaye ikaze. Abantu bari muri Kenya, Mozambique, South Sudan ndetse na Sudan n'ibindi bihugu bitandukanye biri ku mugabane wa Afurika mwese tubahaye ikaze. Abantu bari ku mugabane wa Amerika, Australia ndetse na Oceania no ku mugabane w'Uburayi mwese tubahaye ikaze. Ndabizi mudukurikirana muri benshi cyane mu mpande nyinshi zigiye zitandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. Nta kindi tubasaba sibyo kujya mukanda subscribe, share ndetse na comment, tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Day Today. Nta kiganiro na kimwe kiba gikwiriye kugucika cyangwa se nta nkuru n'imwe igomba kugucika, kuko iri ni ivomo ry'amakuru agezweho muri siporo ndetse n'andi agiye atandukanye. Rero icyo tugusaba rero nk'umuntu dutangiranye umwaka mushya, umuntu utangiranye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, wowe ni wowe ufite uruhare cyangwa se ni wowe ufite imbaraga zikomeye cyane zo kudushyigikira ndetse no kubana natwe. Ni wowe wemereye kujya ubana natwe kandi buri kiganiro cyose ukagisangiza bagenzi bawe kuri Day Today. Bagenzi bawe babwira ati nta handi wakura amakuru yizewe sibyo kuri Day Today. Njye bagezaho amakuru ni MC Sanga, iyi ni Day Today. Twihuse cyane reka duhite tunyarukira muri Rwanda Premier League. Rwanda Premier League imikino yarakomeje mu cyumweru gishize, yo ni myinshi cyane ntabwo twakwiriye tuyisubiramo, twagiye tubibabwira gatanu kuri gatanu. Ahubwo Rwanda Premier League igeze aho fazare irangira. Amakipe amwe yagiye arangiza fazare yayo nka za Muhazi zarangije fazare, amakipe agiye atandukanye nka za Vizo zamaze kurangiza fazare, amakipe nka za Intenseri, za Rutsiro zarangije fazare na za Musanze. Amakipe yasigaranye ibirarane ni amakipe yari afite abakinnyi mu ikipe y'igihugu Amavubi, amakipe nka Police, AS Kigali, Rayon Sports ndetse na APR Football Club. Aho Rayon Sports ifite ibirarane bibiri, APR ibirarane bitatu, Police kimwe, AS Kigali ikindi kirarane nayo. Amakuru rero ari kugenda avugwa yo nimeshe yabana mu matransfer mu makipe muri rusange ndetse n'imikino igomba kuba muri weekend. Sabimana Aimable, uyu ni myugariro w'ikipe ya Rayon Sports Football Club. Uyu mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports Football Club nyuma y'uko Amavubi ajya gukina n'ikipe ya South Sudan umukino ubanza, yari afite offer cyangwa se yari yaravugishijwe n'ikipe ikomeye yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mukinnyi abwira iyi kipe ko bazavugana byinshi bikomeye ari uko bamaze gukina umukino wo kwikira cyangwa se bamaze kumenya uko bigenze, adashaka kwitera stress ijyanye na recruitment akiri muri iyi mikino. Semana Aimable rero amakuru nyirizina atuzinduye tugiye kumuvugaho nta yandi sibye ko akomeje kwanga gukora imyitozo na bagenzi be mu ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports yitegura guhura n'ikipe ya Police Football Club hano kuri Kigali Play Stadium kuri uyu wa gatandatu. Ni match izaba ikomeye cyane, aho Police Football Club ni ikipe ihagaze neza no ku mwanya wa gatatu, izacakirana n'ikipe ya Sport ku mwanya wa mbere nubwo harimo ikinyuranyo cy'amanota menshi cyane. Rero Rayon Sports n'uyu mukinnyi Sabimana Aimable bakaba bagomeje kunaniranwa kumvikana. Sabimana Aimable rero amakuru twakoye indani yihutirwaga cyane. Yutadeyo umuyobozi w'ikipe ya Sport we yavuze ko Sabimana Aimable nubwo agomeje kwanga gukora imyitozo bagomba kuguma kuganira nawe bakareba icyakorwa kugira ngo agaruke mu myitozo. Sabimana Aimable rero iki nta kindi kiri gutuma yanga gukora imyitozo sibye ko afite offer cyangwa se afite ikipe kumushaka byihutirwa cyane mu gihugu cya Vietnam. Ikipe yo mu gihugu cya Vietnam iri ku mwanya wa 10, ibarizwa mu cyiciro cya mbere. Rero mu gihugu cya Vietnam ikipe iri ku mwanya wa 10 mu makipe 18 bayita Ho Chi Minh City FC yo mu gihugu cya Vietnam. Ikipe rero iramushaka byihutirwa cyane. Rero nta kindi babwiye Sabimana Aimable mu ibaruwa bamwandikiye, bandikiye Sabimana Aimable bamusaba ko bagomba kumuha miliyoni 40 za recruitment, bakajya bamuhemba ibihumbi 4 by'idolari. Hanyuma Rayon Sports bakayiha miliyoni 30 z'idolari kubera ko yari afite amasezerano.
ibi rero Nsabimana Aimable yabiteye utwatsi kubera ko Rayon Sport, ikintu cyatumye Nsabimana Aimable ibi bintu asa nk'utashaka kubyumvikanaho n'ikipe ya Rayon Sport nuko mu birarane bari bamufite cyangwa se mu mafaranga Rayon Sport yari ifitiye uyu Nsabimana Aimable. Rayon Sport yari ifite Nsabimana Aimable miliyoni zigera kuri 13, rero bakaba baramwishyuye miliyoni zigera ku 8 ubwo baheruka kwishyura abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport, abantu bagiye bafitemo amafaranga menshi bagiye basigara mu make. Nsabimana Aimable rero muri miliyoni 13 bari bamufitiye, bamuhaye miliyoni 8 hasigara miliyoni 5. Nsabimana Aimable rero akaba avuga ko abwira ikipe ya Rayon Sport ko bagomba kumukubita miliyoni 13 ze zuzuye mu kadomo, bakajya baganira n'iyo kipe yo bita Ho Chi Minh City FC yo mu gihugu cya Vietnam. Bitabaye ibyo ngibyo rero ngo agomba kurega ikipe ya Sport cyangwa se abagomba kumureka agasohoka akagira akivugana n'iyi kipe ku giti cye kuko bananiwe kumvikana. Ubuyobozi bw'ikipe ya Sport rero nta kindi bwakora sibye ku babaye bamuretse, baravuga ati uyu mukinnyi ntawamenya, reka tube tumwihoreye, ubwo ntabwo turamenya imyanzuro bari bufate, baramuhize miliyoni 13 bumvikana n'iyi kipe. Asigaye nabo nta kindi Nsabimana Aimable sibye nawe ko ari kuvuga ko nibaramuka bamuhaye miliyoni 13 zuzuye bahita bashyira hasi ibiganiro n'iyi kipe yitwa Ho Chi Minh City FC. Ubwo nta kindi bari bwumvikane sibye ko ngo Ho Chi Minh City FC igomba guha Rayon Sport miliyoni 13, Nsabimana Aimable bakamuha miliyoni 40 akajya muri iyi kipe yo mu gihugu cya Vietnam. Ubwo Rayon Sport baramutse bamuhaye miliyoni bya byose icyo nzi cyo byahinduka, ntabwo Rayon Sport ijya igenda gutya cyangwa se ntabwo yifuza gutakaza abakinnyi gutya. Nsabimana Aimable nayo akaba avuga ko nibaramuka bumvikana n'ikipe ya Rayon Sport nibamara kumuha ibyo ashaka byose agomba kubitegekera akababwira ibyo ashaka, asiga birumvikana ashobora no kongera umusarara niba bashaka ko muri Rayon Sport ashobora no kongera umusarara akavuga ati ikipe niba iri kumuha $4,000 kandi Nsabimana Aimable muri Rayon Sport yahembwaga ibihumbi bigera kuri 900 byonyine. Rero Nsabimana Aimable bye bigombeje kugorana mu ikipe ya Rayon Sport. Andi makuru yitwihuse cyane, reka tugiye kuri Aruna Musa Majaliwa, n'umukinnyi ugomeje kugorana mu ikipe ya Rayon Sport. Aruna Musa Majaliwa rero n'umukinnyi wagoranye mu mwaka ushize aho yaje kurwara shampiyona n'ubundi igeze nkaha ngaha igeze aho iryoshye, igeze aho bikomeye. Uyu mukinnyi Aruna Musa Majaliwa akaba ari n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Abarundi. Iyo Aruna Musa Majaliwa rero akaba agomeje kunanirana cyangwa se bigomeje kwanga, n'ubundi nawe ari mu bantu batazagaragara kuri umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police Football Club. Undi mukinnyi abakinnyi muri Rayon Sport bari gushakwa ni benshi cyane, twababwiye iby'abakinnyi benshi bagiye batandukanye bari gushakwa n'amakipe menshi, twababwiye ibya Farunganye, twababwiye ibya Basane Bagayogo nawe n'umukinnyi wifujwe n'ikipe zitandukanye, ariko Rayon Sport nishaka kumurekura. Rayon Sport yavuze ko idashaka gukora ikosa na rimwe ryo kurekura umukinnyi shampiyona itari yarangira, ariko ibya Nsabimana Aimable byo ndabona bigiye kubahagamana bamenye ko bizagenda, reka tugume tubitegemeyo. So abakunzi ba Rayon Sport rero mufatira iby'iburyo kabisa, Nsabimana Aimable n'umwe mu bakinnyi beza cyane, umukinnyi ukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda, akaba n'umukinnyi w'ikipe ya Sport kandi ukina neza cyane. Abakunzi ba Sport rero mugomeze mube hafi kabisa. Kandi Tadeyo mu kiganiro cyo yagiranye n'abayobozi b'Amafan Club kuri uyu wa kane yavuze ko yabwiye ubuyobozi bw'Amafan Club anabwira aba Sport muri rusange ko n'ubundi nubwo bimeze gutya Sport ihagaze neza, n'ubundi bakeneye umwataka, bakeneye karundura, bakeneye undi mwataka ufasha Farunganye. Biba byiza ngo ikipe ifite abataka bagera kuri 2 cyangwa se abantu barutayizamu 2 bahagaze neza. Twese cyane reka tujye mu kipe ya Gasogi United. Gasogi United ikaba maze gutandukanya n'umukinnyi wayo cyangwa se rutayizamu wayo ukomeye cyane bakuyanze igihugu cy'u Rwanda. Rutayizamu wabo bamwita Cedric Barukuru yamaze gutandukanya na rero ni ikipe ya Gasogi batandukanye, nta gitego na kimwe arayitsindira muri fazare yose irangiye. Gasogi irangiza fazare y'urutayizamu Cedric nta gitego na kimwe ayitsindiye. Bakaba rero bamaze gusesa amasezerano, mbibutsa ko Gasogi United aho bita Maripangwe nawe yamaze kuyisezera, ariko uyu nguwe bamwisezereye bamwita Terulson Frank Fikrila. Ni umudage ukomeye cyane, ni umutoza w'umudage uyu Frank watoje ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umutoza w'igihugu cy'u Rwanda Amavubi rero amakuru ari kugenda amuvugaho ni menshi cyane. Uyu mutoza rero yatoje amakipe agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika. Uyu mutoza yatoje Bayern Munich Academy, atoza ikipe ya Sierra Leone,
igihugu cya Sierra Leone atoza iyo bita Okanaga Rangers, atoza ikipe yitwa Mozambique. Rero n'amakipe menshi agiye atandukanye yagiye atoza atandukanye mbere yuko aza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Rero uyu mutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma yuko babuze qualification yo kujya muri CAN cyangwa se mu gikombe cya Afurika, uyu mutoza yamaze iminsi ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ferwafa itinda kugira ikintu umubwira, nubwo uyu mutoza rwose ni umutoza mwiza cyane, abanyarwanda bishimiye bitewe n'ahantu byari byose, nubwo atabonye qualification ariko yashyize u Rwanda ahantu heza cyane. Batsinze ibihugu bigiye bikomakomeye kandi u Rwanda dutapfaga gutsinda uko biboneye. Uyu mutoza rero bamwita Frank, uyu mutoza Frank w'umudage rero yatsinze ibihugu bari mu itsinda rimwe n'igihugu cya Libya, bakaba mu itsinda rimwe n'igihugu cya Benin ndetse na Nigeria. Yatsinze Nigeria yayikuyeho amanota 4. Yatsinze Nigeria iwabo, anganya na Nigeria i Kigali, atsinda Benin umukino umwe hano i Kigali, nabo ibatsindira iwabo muri Benin. Yakuyeho Benin amanota 3, akuraho Libya inota 1. Uyu mutoza rero ni umutoza mwiza watumye Amavubi anazamuka ku mwanya wari uriho, arongera ajya kundi mwanya. Uyu mutoza rero Ferwafa ikaba yaramwandikiye, ikaba iherutse kumwandikira imuha ibaruwa imubwira ko bagomba kumuha indi recruitment y'undi mwaka akongera gatoza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Bamubwira ko bagomba kujya bamuhemba miliyoni 12, dore ko bamuhembaga miliyoni 10 zonyine. Umutoza rero nta kindi yararebye, ibintu biramutungura, aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Umutoza yaravuze ati nimba mushaka ko ngaruka mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nimwongere amafaranga tujye twajya ku meza tuvugane ibindi nyuma. Uyu mutoza rero akaba yarasabye ko Amavubi nimba babona ko hari ibintu yabakoreye bagomba guhagurukira byira muri miliyoni 15 bakajya bavugana byinshi birenze. Kandi akavuga ko uyu mutoza agomba kuzaza mu Rwanda, kuzageza mu Rwanda ari uko ikipe y'u Rwanda Amavubi igiye gukina, ikindi gihe akaba yibereye iwabo mu Budage. Amavubi rero yarateranye bavuganira byinshi ndetse na Minisiteri ishinzwe siporo mu Rwanda, bavuga byinshi bigiye bitandukanye, babiganiraho barebera hamwe uyu mutoza. Bavuga ko uyu mutoza atari umutoza mubi, ari umutoza mwiza cyane Amavubi yakongera kuba yasinyisha bakagumana mu bindi bihe bigiye bitandukanye biri imbere mu yindi mikino igiye itandukanye. Uyu mutoza rero kandi akaba avuga ko agomba kuza niba baramuka bumvikanye ku mafaranga, akazi nta kibazo gikomeye ashobora kuza kuba i Kigali nk'uko babyifuza, ariko ngo akazana n'umuryango we kuko azabajije kuguma mu Rwanda igihe kirekire. Ibintu kandi bakamutegera tike imuzana ndetse n'imusubizayo n'umuryango we. Ibintu abayobozi ba Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo rero bavuze ko ibintu bitashoboka ko azana n'umuryango we, cyiza ari uko yaza wenyine, dore ko nubwo uyu mutoza aba yemerewe inzu yo kubamo ndetse n'imodoka yo kugendamo, ariko ngo aze wenyine nibyo byiza. Uyu mutoza rero aragaruka mu Mavubi se cyangwa ntabwo ari bugaruke, bimeze bite? Ntabwo ari abasubiza, bategereje igisubizo. Ferwafa yemeye gusa, Ferwafa na Minisiteri ya Siporo bicaye hamwe bemeza ko izi miliyoni 15 bagomba kuzimuha, asigaye kaza gukomezanya n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, dore ko bakinye qualification ya CAN adahari. Icyo we yakinnye ni qualification y'igikombe cya Afurika, nubwo batakomeje ariko ikipe ya kabiri yakomeje, banganyije amanota. Bibutse ko Nigeria yabaye ya mbere n'amanota 11, Benin ibi ya kabiri n'amanota 8, yanganyaga n'Amavubi amanota 8, ariko Benin ibizigamye ibitego 2. Amavubi Benin iba nta gitego izigamye, ariko ikintu cyatumye ikomeza Amavubi nakomeza, Amavubi yarimo umwenda. Amavubi yararimo umwenda w'ibitego 2 kandi irimo umwenda, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Benin rero ibirakomeje kuko nta mwenda w'igitego yari irimo, nubwo nayo yari izigamye. Twese cyane rero amakuru ni menshi cyane, twihuse turika tugiye mu ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club amakuru ari kugenda ivugwamo ni menshi cyane, bari gushaka rutayizamu ukomeye cyane w'umugande. Rutayizamu w'umugande wavuze ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 1994, afite imyaka 30, akibeza ngo ninde, bamwita Denis Omendi. Denis Omendi rero, Denis Omendi uyu mugande ukomeye cyane kandi unatakira ikipe ya Uganda Cranes cyangwa se ikipe y'igihugu y'Abagande. Rero uyu rutayizamu ukomeye cyane yatakira cyangwa se akinira ikipe yitwa Kintara FC yo mu gihugu cya Uganda. Uyu mukinnyi ari gushakwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, n'ikipe ya APR Football Club. Uyu mukinnyi rero uri gushakwa n'ikipe ya APR Football Club ngo aze ayatakire Denis Omendi.
bakaba bamushaka bikomeye cyane ko yaza muri iyi fazare cyangwa se yaza ari mu karuhuko akazatangira retour ari mu ikipe ya APR Football Club. Ikipe yitwa Kintara FC yashyize kuri recruitment ko uyu mukinnyi ikipe izamwifuza igomba kuzatanga miliyoni 40. Miliyoni 40 ku ikipe ya APR Football Club ntabwo ari miliyoni nyinshi cyane ku baba bamusinyisha cyangwa se kuba bamuzana agakina ikipe ya APR Football Club. Rero ni umukinnyi uri gushakwa n'ikipe ya APR bamwita Denis Omedi, ni mukinnyi kandi mwiza cyane. Umukinnyi rero mu mwitege mu kipe ya APR Football Club naramuka atagiye hanze y'igihugu cya Uganda cyangwa se atagiye mu yandi makipe. Bamwita Robertinho Claver do Carimo. Robertinho Claver do Carimo rero uyu mutoza ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport wari utegerejwe kuza ku munsi wa mbere cyangwa se ku cyumweru cyashize mu mwaka ushize, yagomba kuza kuba ari kumwe n'abayobozi ndetse n'abakinnyi b'ikipe ya Sport bakaba batoza bakitegura umukino wa polisi, ariko nibyabaye ngombwa ko aza byaragoranye dore ko arwaye ijisho. Bavuze ko yagiye kwivuza ijisho bituma bamuvura nabi cyangwa se baribaga nabi, bituma iminsi yicuma yo kuza abona niyaza arwaye. Umukinnyi uyu mutoza rero ukomeye cyane Robertinho Claver do Carimo wo mu gihugu cya Brazil avuga ko agomba kugera i Kigali nijoro mu gice nijoro ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatanu. Rero byumvikane ko ashobora kugera i Kigali mu gitondo cyo kuwa gatandatu ari bw'umukino uzaba w'ikipe ya Sport n'ikipe ya Police Football Club. Uyu mukino rero wa Police Football Club n'ikipe ya Sport ntabwo uyu Robertinho azawutoza, na Robertinho ntabwo azatoza uyu mukino. Byumvikane ko uyu mukino nk'uko imyitozo yarabaye ku wa mbere, iba ku wa kangahe, iba ku wa kabiri, iba ku wa kane. Imyitozo rero igiye itandukanye bari bayifashijwemo n'uwo bita Kanane Serafi rero n'umutoza wungirije. Uyu mutoza wungirijwe byumvikane wungirije w'ikipe ya Sport byumvikane ko ari nawe uzatoza uyu mukino karunduro zahoze ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police Football Club. Robertinho naba nahari azaba ari kureba uko bimeze ko yatinze kuza. Amakuru rero ni menshi cyane ari kugenda avugwa. Mbibutse ko kandi Afrika cyangwa se CAF iherutse gushyira urutonde rw'amakipe ashobora kuzakira CHAN, nubwo abenshi bibaza neza nimba Amavubi kuko yaramaze kwemerwa. Amakipe bashyize rero ku rutonde cyangwa se urutonde bakoze CAF yakoze rw'amakipe agomba kuzitabira CHAN cyangwa se amakipe akinira afite abakinnyi bakinira iwabo imbere mu gihugu. Bashyize ku rutonde Tanzania, Kenya, Uganda, Morocco, Sudan, Nigeria, Central Africa, Zambia, Burkina Faso, Guinea, Nigeria, Congo cyangwa se Democratic Republic di Congo, Rwanda, Angola, Senegal, Madagascar, Congo Brazzaville ndetse na Mauritania. Rero amakuru ni menshi cyane ku mukino wa Sport ndetse na Police. Amatike bamaze kwashyira hanze. Amatike rero mugomeze muyagure muri benshi cyane. Bashyizeho general ni 3,000, regular cyangwa se regular ni 5,000, VIP 10,000, 20 VIP. Ku munsi w'umukino ni 5 general, ku munsi w'umukino regular ni 7, ku munsi w'umukino VIP ni 15, ku munsi w'umukino VVIP ni 30,000. Amatike rero mugume muyagure muri benshi. Mbibutse ko kandi mu Bwongereza akantu kamwe nihuse cyane, ikipe ya Brentford yakubiswa n'ikipe yitwa Arsenal. Rero umwaka ukaba urangiye ikipe Arsenal yongeye kuzamuka. Ikipe Arsenal inasubira ku mwanya wa kabiri, isijya ku mwanya wa kabiri aho ikurikiye ikipe ya Liverpool. Chelsea iracyari hepfo aho ngaho ku mwanya wa kane. Ubwo ku mwanya wa mbere hari ikipe ya Liverpool n'amanota 45, ikipe ya Arsenal ni ya kabiri n'amanota 39 nyuma yo gutsinda Brentford 3-1. Ikipe ya gatatu ni Nottingham Forest n'amanota 37. Ikipe ya kane ni ikipe ya Chelsea n'amanota 35. Andi makipe ari nyuma yaho gato ya nka Man City n'andi makipe agiye atandukanye. Amakuru rero ni menshi cyane bari kugenda avugwa mu isi Sport, na kindi nakora sibye kubashimira mu mwese twabanye muri aya makuru ya Sport. Ngibagezaho amakuru ni MC Sangaya ni Day to Day. Ciao ciao.